पाउचेद यमफम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी मियोय कोलमदोय पोस्ट बोयकी ngasisu sigidre haugiba pung kunmari asda miyoy lising amaga samanga umbuga mari covid-19 test tawada miyoy kolomdoi nauna covid-19 positive oikiba khaloina laichat asina maram oiduna ngasisu miyoy amada sian kidre ada manipur laika ke health department ke report na haire a report asiki matungina ngasigi wena positivity rate chada amadasmik manga oiki haugiba pung kunmari asida positive oikiba singa today Besnapurda mari Josanpurda ani Impal East manga Impal West taraga mathoi amade Kangpokbida amane ngasige oina miut kanipan research tauke hausi pawda apun ba vaccination lakh koni toi lising taret chani tawkre augiba pung kunmari de dose lising manga sadruk ni fuga taret vaccine kap tauke maka tarakpa atopa paw amadana yu tingna yu jon ba dokan masing hangalakpa pawjel dex tage Iramdam asida yu jauna nisa makal kiana tungi zadi asigi jumbirel oigador be inkhalakliba naharol sing amadi naha hal khaktana nisagi khayata taduna mangkhigado budagi kannada pamiyam amusung danai sangstan sina akanba kholaw lawrok budagi aina thingkraba lalaw lup singchu jawsilaktuna akalba makal makha kyage khongjing jing changsilak budagi state sarkar su khang bangam laptaduna dry state lawthoke dry state lawthoki budagi state asigi market ta Hanglamba jungang jonba dukan sing lai trabazo ahan bamadi ani suba emergi content sing dadi auji jungang adum phangle ari pamafam ani asida natana pona bazar amadi thangal bazar ki mafum khara da su black ta jungang phang basu yaure black da joli ba jungang jonba dukan sing police amasung access number marakta phagala basu thingbang amdana laire tampak lamdam da khundari ba chingmi isil inau sing ki khun sing da yu sungdura ju joli ba asibudi thingbang amdana laire Greater Impal manungda jungang amadi local gi yu jonar ba dukan masing so leptane hangalagli NGO sungna kungi sitlin housing ka loidana hiramasigi matang da khanna naina duna masigi amang atongi maramda hanhanna mifam phamduna khandara basu pamliba pandam adudi phangpagamdre yamna kanna taksil basu narki weba wafam da khutong chaba lawduna na thaiduna laire thawngosina tampak lamdam jingda khundari ba tribal islin housing ki khunda yu thingpa ngamdana laire masigi kudong chaba lawduna natki weba jusung bagi mohota khun manungda yu jon pham chawna hangtokduna asoba karbar makhalam chathaduna laire tamba ki mektai khulakta yu marang kaina phangdabana athing balitana khunda lairiba yu jon pham singdadi ayuk nobidang haiba laitana yu ngawba yu dhakpa sina cricket inare araiba mongda asoba senpham su tan bangamle matang asida lakliba wahangdi Kunda joliba yu thaglubadagi chakhaw sokpadana tana haksangda haifam khangdana mathong maram khangdana nugaitaba kya tholakpa sine tasengna harbadi yuda nisa kanadaba karigumba pochak kharadi janselabra haibasine asun haina basulai yu joliba miosina joliba ju adu nisa kanadaba amadi phai hainarba SP tablet amadi spirit phawba yansele masidana tana kang hanadaba coil kang hidak phawba yuda lupsindana nisa kali haibasine Miyamna hainaraba haibasi kharade adum achumbo ramlagani asigumba makal gi ju asiba matam khara sangna thagluraba miwi adude atenba matamgi marungda chakhaw liver patuna siba tabane matang asida thamjaning badi tampaki lamdamdra tribal islin house na natki amadi joner baju sungba matamda padyan jawna tasengna afafa makal gi photo photona ba hona kadabane madana punamaki afafu oigani state sarkarna su khunda yoliba local ju asi aikoi miyoibana sindabada akaiba oidabra amadi Husin ba polam sing jawdabra abadu tongan ba sample sing khomjinduna laboratory de chang tok darkar hoi karigumba husin ba polam sing jawrabadi ain goiba thabak sing lokatuna thingna ba hona kadabane masigi matang da assembly mi fam da bokatuna khanakrabasu lamdamasda songliba yu thakpada miyobagi haksang da songni wairibra natragana oidabra aiba khangtokna ba thabakti lokatana laire Hiramasida sarkar gi ahenba mieng darkar waire Adopa editorial gi kalam amadana lupa crore samanga khenbagi heroin powder phakle haina harauraga drug mapu puthokpa ngamdaba Manipur ngak na war on drug khongjang sangsilebani haiduna Manipurda maikaba drug purambani haiba music leptana phagalakliba si yamna thakani ngaine adoga lupa crore samanga khenbagi heroin powder phagale haiduna Manipur ngak na fanpan chongjar mai pakpagi haraw tayamba phongtokliba si lebak miyamna angakpa moire Masigi maramdi phagalakliba drugs sing adugi asengma mapu adudi asi fawa phagat pangam dabanina war on drug ki sangsileba khongjang asi arembo oibaga sa manare haibada haiman bathok loi
Manipur may ka drug lalonba miyo kya yamna leirabage drug lalonba sing asi kana no haibadu ngasi popo Manipur lenga ki makada leiriba police department ki bari leinaba narcotic affairs border napi kangbuna kangbang amdre hiramasi matang da Manipur police ki intelligence network fail oibaga manare drug puramba miyo karadamak fagatpa ngamlaga drug ki mafu kanano haibadu di ngasi fawa kangbang amdre basina Manipur legak na sathariba war on drug ki khongjang ase Laisin da tel kapa mangda mangra tanba haibadu ka chak manare aina lawba yare yamna chawna asoiba ama leiriba je kari soiba de gino haibadu ngasi pawba Manipur lengakna thedoktana laisilebasi yamna lali mai ka badrak lalon bagi thabaga se yamna sakti leiba luba crore crore na khujing oiduna paiba muscle power money power amadi gun culture de jampam oiba miyoising ne aina ba lai harba miyoising asida makoina sathariba drug e carbar asida akaiba amata pirak tanaba Selak thong sarka drug lalon bagi thabak sa tharak badagi drug mafu oiriba sing phaba ngamdaba ni abasi yamna fongna ngandrabo fom oire tasengna maksu afam thokpor aina khan bayai hojik miyamna nganggribo fom amadi sanjau paiba drug lalon basing asina makhoigi mayokda thabak tawrka daba miyo sing atu salam pidna masin mela ka makhoigi farid khawda hafa nabsit romal gumna sinna badagini abasni Madana Manipur Police Department ki makada leiriba mayka ba drug lalon basing phagatna bagi thawang lauriba miyoisina thamoi chengna mathau tawdrapra haipa wafam amalagle hiramasi ki matang da tasengna thamoi chengna thabak tawba police department da leiriba miyoising chongthorok tarapadi yamna laina drug lalon bagi mafu du sungsung chodena phaba ngamgani aina khale ngasi pawba lupa crore crore na khujing oiraga drug karwar tawba miyoising phaba ngamna bagi matang da Manipur lengan lokot pham thokpa thabak lokotriba Intelligence network ta atuki matika son balai riba asi laitana daba Manipur lekang laija pithadana khona pham thoge Manipur dagi mai ka drug maru phangna butatke abitara bade lengak sasan tawda yoriba minister dagi auraga minister amadi amele singna thamoi sengna hana thabak tawba tai maduwara bade lengak ki makha da leiba police department da mai ka drug lalon bising phagana bagamari leinana tabak tawriba singna su thamoi sengna thabak tawrun drug carbar tawbagi aseng bambapu ado phagat pangamgani habisi Manipur lengak ki minister dagi Hauraga atai minister amele singna khangba mathau tai maduna tana maming tagi oina war on drug ki khongjang changselabani aina koilau lauraga drug puduna chalamba miwi khara faraga sengba drug lalon pagi mapu phaba ngamdrabadi changselaba khongjang asi karisu kanaroi loina Manipur lenga hirabasi ki matang da thamoi sengna thabak lokatabadagi Manipur ki tungi jumirel yogadoriba naharol sing mai ka drug ki pagta irak na tun phansi mangbana helakani haibasi khangna lenga pairiba singna thamoi sengna thabak tawbana chungani Makatarakpa atopa pau madana Parliamentary Secretary oikiba MLA taragani thoi disqualified tawfam thokte Governor Parliamentary Secretary Baramba Taragamathoi Suba Manipur Legislative Assembly ki MLA taragani thoi Office of Profit Pai Aibigi Maralda disqualified tawfam thokte Maramasina DD Thaisina Kumza Lisingani Kungi October kunmadhoida tharakiba wakaradu chanhandre aina governor lakane san mahaki oiba feref ngasi lakthokre MLA taragan thui adu disqualify toridabagi maram piraduna governor na haribade MLA taragan thui asi disqualify taunadaba kumja lisingani kungi October kunmadhoida DD Thaisina governor of Manipur da wakadama tharake adaba office of profit ka mari leinana MLA amba disqualify tawfum thoki na dragana thokte haibase Indian Constitution ki Article 191 Clause 1 Clause A amasung Article 192 ki makhada peribani. Hiramasiga mari leidana Governor Election Commission of India dagi comment firiknar pani bada saliba sahi asigi January taraga homdoida Election Commission of India ki mat perake maduda Manipur ki legislature sinasem ki ba de Manipur Legislature Removal of Disqualification Act 1972 hasi yang laga India ki Constitution ki Article 191 Clause 1 Clause A ki makhad MLA taragani thoi asi disqualified tawfam thokte amasu madumba governor sungarang ngakna infam thoki ana palle marmasna Constitution ki Article 192 Clause 1 ki makhad saliba sahi asi January taraga tarukta Election Commission of India na peki ba wakhalul aduga loina na faraga MLA taragani thoi asi Office of Profit pai abagi maralda yumbam warga disqualified tawfam thokte Loidana DD Thaisina Tarakiba complaint to dismiss Taure Aire. Panbajabadi Tarakamato Suba Manipur Legislative Assembly in Mikalda, Mai Pagla Kibakuragi MLA Laisang Tem Sosindro, Kedrigaugi MLA Nahakpam Indrajit,
Kairau AC की MLA Laurimbam Brahmeswar Metai, Sai School AC की MLA Thoksum Satyavrata Singh, Sangmai AC की MLA Aikam Dengo, Konthokjam AC की MLA Dr. Safam Ranjan, Mahing Imphal AC की MLA Kongkham Ravindra, Phongjiat AC की MLA Kel Laisio, Jingai AC की MLA Kasim Basum, Tamai AC की MLA Awangbam Jimai Amasong, Ziribam AC की MLA Asabudin Loinana MLA Pamthado Krabanavria Pakang Lakpai AC की MLA Soibam Subhasan Rabo, Parliamentary Secretary on Office of Robert Parambagirama disqualified to Vinanaba, Congress की MLA DD Thaisi Nabakoibo, disqualified to Vinanaba High Court of Manipur Wakat K. High Court of Manipur Wakat Adu Tarabamatung the Kumza Lissingani Konge, September Taragatari the Piki Businessman Amakimatung and MLA Taraganito Atoba Parliamentary Secretary Avkiba Ek Amasong. Makoibo Lakutu Kibagi Ek Adu, Zanabaya Daba Amasong, Constitution Kwang with the Libani, and Suspend Peter Kibane. Matuki Matung Tarapuda Congress Party MLA DD Thaisina Governor, Dr. Nazma Abdullah the Fedison, Ama Peasant on a Parliamentary Secretary Oiruba, MLA Taraganito Adu High Court ruling Matung in the disqualified to Vidanaba Hijake. Matung Tarapuda Governor Kumzalis Kanikongi October Tada, Election Commission of India Dagi, Makoki Obamat Piraknaba Hike. Election Commission of India dagi makhoi oiba comment ado saliba sahi asiki January taragum doida governor da tharakduna khangalakibane nagala maromdana Katri Biren Sosandra Bergi disqualification chanhan kidre Lamlai Assembly Constituency ki ex MLA Katri Mai Biren Kaksing Assembly Constituency ki ex MLA Yankom Sosandra amasong Kombi Assembly Constituency ki ex MLA Sanasam Per mamang sahi ki taragani panda Manipur Legislative Assembly की ट्रिब्यूनल ने डिस्क्वालीफाई तौखिबादु Supreme Court of India na pikiba judgment amana chanhan kidre Supreme Court ngasi pikiba wari ohuragada judgment adu disqualified tobikiba MLA asin speaker ki tribunal na pikiba judgment adu judicial review tobiu ana tharaki bawakada du ki hearing kyarkhanda chatraba tungda birakibani haire Speaker ki tribunal na pikiba disqualified tobigi judgment adu Mayor Friday intention publicity amasung national justice violate tawi abadu yumpham oiraga judicial review tawi haina wakalakibani Constitution ki 10 schedule ki makha de disqualified tawkraba makhoi ahumadu bakadana legislative assembly ki house ta electorate chingki mohut chinba yabagi jathang piki baga loinina athoba matamda watu wasi lochina ta speaker da pawta piki Kanglor ki wangbada BJP yawra ki amadi party ki thabak thorom da yawsin ki abaki maralda Lamlai Assembly Constitution की MLA Katri Mai Biren, Kaksing Assembly Constitution की MLA Yankom Sosandra Amasong, Kumbi Assembly Constituency की MLA Sanasam Berbu Manipur Legislative Assembly की Speaker na Taraga Mathoi Chuba Manipur Legislative Assembly की term dagi disqualified tauki bane. High order adubo challenge tawduna Supreme Court special liquidation tharaki bane. Petition adugi hearing chatharaba tungda Ngasi Speaker order of Supreme Court ki Justice U. E. Lalit S. Ravichandra Bhatt amasung Leva M. Trivedi ki bench chanhan ki dabak loina wathokaje Speaker na Lotion River Pauba MLA sing asi House ta electorate chingim hot chenan bayaba peki bane MLA ahum asi jangna ato Indian National Congress ki MLA Paunam Projena Party adugi membership ta ki torakduna sungsina balengak asi hena bapangal kankhana da ruling party wariba BJP ta yaukhibane Komjali sing ani taraga tarik ki July taramanga da MLA sing asi gi okpa ki tharoma ba minister da losing dana pangthoke taroma du yauba atopa BJP ki oiba tharum ke da BJP ga mari lena ba physical sense da duna sarok yakiba ki pausing Manipur की media संग दफोंग लके थाउंगा से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह सुबह शेड्यूल तक पीबा कांगलोन की वांग मदनी हाइबो वॉफम मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर ना माकोई हम डिस्क्वालीफाइड तौके बगा लोइना लमलाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन दा वैकेंसी लेरे आइना नोटिफिकेशन थोके बने डिस्क्वालीफाइड तौखरबा एमएलए अहोंगी बाइके दगी मीडिया दा फोंदो की पाउसिंग अदु जानिंग तबा मदे आरान मदे हाइबगी खुदम पुदोक तबा मरबना स्पीकर के Order adus chanhabada High Court of Manipur na ayaba pikibane atopa pau umadana Prime Minister oirbasu Sub Minister oirbasu often debate tawna se Sakut thorang ki matang da oirbasu miyam ki damuk paikaliba thabak sing ki matang da oirbasu Prime Minister oigira Sub Minister oigira mafam amada often debate tawna se BJP ki nupa
एमएलए तौब ngam थबक क्या मांगना तौरी है खांगनिंगी अना पासोई एसी की एमएलए कुमारी ए के मीराबाई फोंदोखरे पासोई ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना ब्लॉक असिगी ताउबुंग खोक्ता लेबा ऑफिस दा पांगथोकिबा एसी असिगी मनुंगता लेरिबा यूनिट निफुगा मपनगी कोऑर्डिनेशन कमिटी सिंगे पैरेंट कमिटी महिला कमिटी अमसुं जूथ कमिटी सिंग लोइनना एमएलए अमसुं पासोई बीसीसी की अपनबा मिफमदा वांगांगबदा वफम असि मीराबाई फोंदोखिबने मारहाई मिखल की मतम यौरक असिदा मिरेप कया छौ साना लेबाक नुसीबा मियाम नुसीबा सारगा थोरकलगने कुमजा लिसिंग अनि कुनगी मार्च थादगी कोविड हेक हौरकपदगी कसी फावबदा पासुई एसी की मनुंगदा लेरिबा मियामना थेंगनखिबा अवाबा कया कानाना थोरकतुना मतेंग पांगखिबगे मतमदुदा मियाम नुसीबा लेबाक निंगबसिंग कदाइदा लेरुबगे हंके मियाम गवारबा मतमदना तुमिन्ना लोतुना लेरगा मसक ताकनरबा थाउ लिटर मखाय अमा हवाई केजी तंखाई अमम येनबदुबु पॉलिटिक्स तौबा कौब्रा एमएलए ओइट्रिंगैदगी हौदुना माकते मियामगिदमक कम्युनिटी हॉल साबा मियामगी चाखु थोरंगदा मतेंग पांगतुन लाक्लिबने ऑफिसन के एमएलए अब ओइना लैजरबसु रूलिंग की एमएलए मदगी तादना थबक तौदुन लागले तौसु तौखिगनी मियामगी फंगफम तौबा चाखुंग लेगांगतगी नमदुना लौगने मियामगिदम पैखत पिजाय फथौरंगी स्कीम सिंग मियाम जौनरब जौन बायबसी एमएलए अब ओइबगी मथौने आइके बीजेपी की एमएलए न लैबा करंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी दा सेंग केजी मंगा सुना पीबा कना यावगे पासोई की ओनेदी सेंग केजी मंगा सुना फंगदुना लाक्लिबने मसी खंगदबा सारगा सीएम नंगांगलिबा वफम सिंग ओइदा पादबा गातनी हिरम असिदा ओपन डिबेट तौनरबा मांगना सीएम सादुन लैरि आइके दिल्ली की जेल दा लेबा एक्विस अमा पुथोरकनबा खंगनख्रे हौकिबा कुमजा लिसिंग अनि मपनदा थोकिबा कृष्णदास मिहाद चेनबा हौजिंगना एनआईए की केस अमगा मरी लैनना दिल्ली की जेल दा लेबा एक्विस के एस नाउबिसा मतंग से की जनवरी 10 फाउब की मरुंगदा कोर्ट फुथोरकना डबला कोटपम थोकबा खोंगथांग सिंग लौकदरबा गसी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंफाल वेस्ट न दिल्ली जेल की एसपी दा खंगनख्रे दिल्ली की जेल दा लेरिबा कृष्णदास मिहाद की एक्विस को कैथल हाइनो खोंगनेमबी थोकसोम लैकाई दगी खुमनथेम नाउबिसा एलाइस निंगंबा हरिबा मियो एसे केस असिगे मरी लैनन इंफाल की कोर्ट फुथोरकना केस असिगे आइवोना फ्रॉडरेशन वारंट पेबीदनबा आइतुना लाकेबने अदमनमक दिल्ली जेल की एसपी अमदी जेल की अथॉरिटी आयाबा पीददुना लेरकेबने दिल्ली जेल की एसपी अमदी अथॉरिटी सिंगी माइकैदगी दिल्ली की केस अमद ट्रायल लोइड्रिबा एक्विस अमबा दिल्ली की मपानदा पुथोक फाइबसी कोर्ट वारंट इशू तौरबा मतमदा मरी लेरबा चिफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पुथोकपगी आयाबा लैगनी आइबने वाफम असिगे मरी लेनन एक्विस असिगे मथकता वारंट इशू तौनदबा कोर्टना आयाबा पीखिबनी अदमनमक केस असिगे आयोगे माइकैदगी दिल्ली जेल की एसपी द प्रोडक्शन वारंट की आयाबा पीबीनबा आरवदा मरम खरथगी आयाबा पिरखिदबने मखा तरकपा अतोप पाउ अमदना कुमजा लिसिंग अनि तरागा मापन की तमथिबा मिहत की दमक बांग्लादेश महिरोई कुन सिबगी चरा पिननबा वाइल ताखरे सोशल मीडिया द गवर्नमेंट बो क्रिटिसाइज तौखिबना अमबो लिसिंग अनि तरागा मापन द तमथिबा मोंगदा हातखिबगी दमक बांग्लादेश ना यूनिवर्सिटी महिरोई कुन ngasi यमसगसन अमित सिबगी चरा पिननबगी राय ताखरे इंडिया का वाटर शेयरिंग डिल सही तौनबगीदमक प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना चैब फेसबुक पोस्ट भागना इखिबगी पुंग खरागे तोंग अब्रार फहद सही कुनमथोई की हक्सांग अदु मागी यूनिवर्सिटी डॉर्मिटरी मनुंगदा फंगे मागबो क्रिकेट बैट अमसुंग अतै पोचिंगना ममानबा महिरोई कुनमंगाना पुंग तरु फोगे मागबो फोरिबा महिरोइसिंग अदुबो लेंगक पारिबा अवामी लीग की महिरोई की मसा बांग्लादेश छात्र लीग बीसीएल की मेंबर सेंगने कोर्ट की वेल अदुगी बतुगिना कोर्ट अदुगी मपानदा पाउमिसिंग माकी मपा बरगत उल्लान पाउमिसिंग वेल अदुगा अयाक नुंगाइरे आइके कोर्ट की वेल अदुगी मतों कोर्ट अदुगी मपानदा पाउमिसिंग माकी मपा बरगत उल्लान पाउमिसिंग वेल अदुदा अयाक नुंगाइरे आइके अतै सेना बंगा अदु मपन से सुपर जेल द लाइनबगी वेल तारि आइना प्रोसिक्यूटर अब्दुल्ला अबुना एएफपी द आइके सिबगी चरकसिंग फंगदौरिबसिंग अदु लोइनमक मसागी सही कुंदगी कुनिथोई फावबा लेबा मियोइसिंग अमसुंग फादग लोइनदा बांग्लादेश की ख्वाइदगी मकुक थोंगबा बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द तमे डिफेंडेंट सिंग अदुगी मनुंगदगी अहोमदी हौजिक फादरे अदुगा अतैती कोर्ट रूम अदुगी मनुंगदा लेरे डिफेंडेंट सिंग अदुगी ओकिल अमरा राय अदु अपील तौगनी हाइके इंडिया अमसुंग बांग्लादेश लोनबा ngamkhai लेबा तुरेल अमदा इसिंग अदु इंडियाना लौबा यानबा जानरोल अमा सही तौनदबगदम अफ्रार फाना गवर्नमेंट बो क्रिटिसाइज तौदुना फेसबुक द पोस्ट अमा थागलखिबने सोशल मीडिया द पाक्सना संदोरक्रब लीक ओरखिबा सीसीटीवी फुटेज द बीसीएल एक्टिविस्ट खरग लोइना फाना डॉर्मेटरी अमगे मनुंग द लाकपा ओखि पुंग तरुक लोंगी मनुंग द माके हक्सांग द महिरोइसिंग अदुना पुथोलखि अमसो ग्राउंड अदु द थमखि
लेसिंग तरह निपन बांग्लादेश छात्र लीग BCL के मेंबर सिंह अचौबा एंटी गवर्नमेंट महिरोई प्रोटेस्ट नमतनब हिंसा सिनके यांग थोरक बस महिरोई हाथखेबगी रोड सेफ्टी की मतंग साउदुना प्रोटेस्ट सिंह अदु तौरखिबने प्रोटेस्टर सिंह अटेकर सिंह अदुगिदबक अकन बचरक पीगदबनी आने डिमांड तौरखि अमसो BCL बु अथिंग थमगदबनी हाइके एटेक सिंह अदुगी मतुंग थुनबक प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना मिहार सिंह अदु ख्वाइदि वांग चरक अदु फंगनगनी आने वसके सिबगी चरक पीनरबगी लिस्ट हौजिक मिउ चाक क्या लेबग लोइनना सिबगी चरक सिम पीबा से बांग्लादेश त तोइने थोगे पाकिस्तान द संगोम अफंब लेननब ट्रेन लेखिब ड्राइवर सस्पेंड तौग्रे पाकिस्तान द इंटरसिटी ट्रेन ड्राइवर अमम संगोम अफंब खरा लेननब लेफम थोक्तबद लेखिबगी दबक महक थबकदगी सस्पेंड तौग्रे ट्रेन ड्राइवर अदुगी असिस्टेंट अदुना पोट पुनरब खाउ अदुगी मनुंगदा स्ट्रीट स्टॉल अमदगी पोलम अदु लोबगी वीडियो अमा सोशल मीडिया दा संदोरके लाना मैनेजमेंट तब अमसुंग थौसादब मरमदगी खुदोंथिब थौदोकसिंग तोइने थोकबा पाकिस्तान दा निंगथौकब नमिकी थौदोक अदुना रेलवेज की सेफ्टी अमसुंग रेगुलेशन की मतंग दा वांगसिंग लाखरे मांग ट्रैकसिंग अदुगी माहि सबुक ट्रेन अम लेबलबदि मदु सेफ्टी इशू अम होइरकले सेफ्टी ना अखोई ख्वाइदगी मरुइबनी सेफ्टी दा सोगनकदब करिगंबा अमता अखोइना जाथोकप ngamloi haina railway ministry ki wangangloi amoriba Syed Ijaz ul Hasan san ngasi AFP da aike Laibak yang kai ke tarita Omicron fangle hospital da pukhalakba yam ga dori Laibak yang kai ke tarita corona gi Omicron variant fangle amasung masi sandorakbadagi hospitalization mathau taba anaba ki masing damla kadori aina World Health Organization da jamsa kai chanamita haikre WHO na masigi sayur gi oba epidemiological report da aike Omicron variant thokaliba laina gi sathiba changa masung masigi mutation singna vaccine thokanpa immunity adudagi ngakthokpa adu hantanba ngambra aiba lebnada ahenba data mathau tare nabagi sathiba changa du delta variant ga manavra natraga madudagi hantaraba phawbudasu mi hena naraklabadi hospitalization hengalakani South Africa da hanba thengnagiba Omicron variant bo World Health Organization na November 16 ta variant of concern amoida lakthoki Banner of concern on Lauthook pada Masina Mangasoba SARS-CoV-2 strain ne. South Africa da December mga pawagi sayul aduki manung da COVID-19 na napamasing lising umpugani toy dagi henke. Test tau ba hengit ba amsuk vaccine kapag isang nembaga punsinarag African chandurak pada tawtangang balorong bayay. Amukan na narak pa yabagi kutong diba aduki matang da paladuna World Health Organization na aike. Omicron variant da yawriba mutation sing antibody singi neutralizing activity hantan bayay. Maduna national immunity da ngakthokpa du amuk hantan bayai makatarakpa atop pau matana mairoi mari gangrep tawbagi school oza taraga manga maral sikre Rajasthan gi Alwar district da government school amagi principal adu yauna oza tara manga mairoi mari na makoida gangrep tawi maral sirakibadagi Indian Penal Code amasung protection of children from sexual offences ake mari leinaba section singi makada maral sikre Atau pada kalamada polis na badu osa singa tugi batak tama koi ki hanage tinarama sing dalaman kumbagi tabakamo oikani singdari Nufi mga yauna osa tara mga adugi batakta ngarang numidang Alwar police station amada FR ahum register tawgre ek quiz punamak adu school adugi teaching staff ne Nufa osa sing adu nama koi ki nufi osa sing adugi matenga loida nama koi borep tawki aina minor sing oiribi Nufi masa sing adu na haiki ana station house officer mandar Mukesh Kumar na haiki Oza tara gamri amasang principal adu tongan ba FR sing tamay pale school adu da mahitamba masinaraw adu ki wakat ki matang da FR amane ato ba FR ani adu na atay mahiroi ani magi wakat sing da yumpam warga register tawgane an bagi tigat bagi thabak amasa tharaba tungda police na molestation gi maran sing da hawkiba chahi da fakhiba makhoi gi hanagi tinaba oza sing adu bo maral sijilak oikani singna ke hanagi oza aman oza tara mga adu ki patakta lautuna bagi samil kara phangle aire Anauba jum lising mga sa mga subna ahum sana na baya pirakle biren. Pradhan Mantri Awaz Josna Arban gi makada Manipur anauba jum lising mga sa mga subna ahum sana na ba center na lupa crore marfugani thoy lag yangki ge mari kai tharakle aina sa minister nongthambam berena ma ke Facebook account da thadorakba video message samada phangdorakre. Marai Prime Minister Narendra Modi gi bidek makada status gi mai makai lejdra basingda Ano bajong ki kudong chama fangan na audoki ba Pradhan Mantri Awaz Yojana gi makada hauji pawbuda punna jum dising yang kai gani pan chadet ni fuga mapan sabang amkre masigi manung da dising kunrohom doi chani sumna tarit approve tawduna process da laire aduga jum lising mari chama sumna ni pan na saba loikre
स्कीम की मखादा मरुना अर्फान लेरगसु मयूम मकई साब ngमदबसिंगी yenglага अनौब जुम लिसिंग मंगा चमगा सुमना अहुम साबगी अहबा पिरखिबने मासिगी मनुंग इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोनबा मफमदा जुम लिसिंग अहुम चामगा निफुगा माथोय मा इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल द जुम लिसिंग अमगा चाटुक निफुगा निथोय अमदे जारबोक द जुम चाटुक मरफु नौना सारागने स्कीम की मखादा पाइखलिबा थौरांगसिंग असि जुम साबगी थबक खक्तनते अफब नुंगाइबा जुम अमदा लेबगी चाउतुक सबदु मियांदा फंगनबने मियाम की अवाब कोखनबीबा असिगेदमक मिनिस्टर एन बिरेन प्राइम मिनिस्टर मोदी यूनियन अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी बो थागत फोंदोके अरबिबदा कंटेंट सिंग असिगे मरुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर के न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असिदगी येंबिरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असन अतोमदा कानरबदी सब्सक्राइब तोबि दिबसना सब्सक्राइब तोबि लोइना लाइक एंड शेयर तोबसु काबिगन प्रमक पो अमखाना थागसरी